nongeye kubasuhuza nshuti mudukurikiye muri iki gitondo, ngira ngo mbabwire cyangwa se mbagezeho amakuru agezweho cyangwa se amakuru asohotse ku kinyamakuru Umuryango mu kanya gato gashize. Wowe wakanze subscribe, komeza kudutera inkunga ukanda like, share na comment. Nawe ugeze hano bwa mbere wibuke gukora share, like, comment ndetse ukande na subscribe, tujye tubana mu makuru agiye atandukanye. Ngiye mwumva ni Claude, iyi ni yaca nibagezaho amakuru yizewe kandi amakuru meza. FARDC rero yarashe indege y'abasivile iwarika rikeka ko ari AFC M23 kuri uyu wa 27 Werurwe 2025. Umujyi wa Walikale, ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zarashe amabombe ku ndege y'abasivile yari ku kibuga cy'indege cya Kigoma, bakeka ko ari indwanyi cyangwa se abarwanyi ba AFC M23. Ku wa 24 Werurwe 2025 nibwo abarwanyi bo mu ihuriro AFC M23 batangaje ko batangiye cyangwa se batagikuye ingabo zabo mu mujyi wa Walikale nk'uko bari babyemeje mu itangazo bari basohoye ku wa 23 Werurwe 2025 ko zigiye rero gukura ingabo zawo muri uwo mujyi no mu nkengero zawo. Bavuga ko rero impamvu bavuze ko impamvu ari uko ingabo za leta ya Kongo nazo zanze gukura intwaro ndetse n'indege z'intambara muri uwo mujyi. Abarwanyi rero ba AFC M23 bari bemeye kuva mu mujyi wa Walikale no mu nkengero zawo kugira ngo hubahirizwe rero agahenge no gukomeza gushyigikira gahunda y'ibiganiro hagati yabo na leta ya Kongo. Muri uyu mujyi kandi wa Walikale byaje gutangazwa ko habarizwamo rero haba harazanwe n'ingabo zo mu bihugu by'Ububiligi ziri hagati ya 300 na 400. Byavugwaga ko zaba zaraje gufasha FARDC guhangana n'abarwanyi ba AFC M23. Nubwo rero Ububiligi bwabihakanye ayo makuru, bavuga ko bavuga ko ingabo zabo ziri muri Kongo ari abantu 6 mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ubufasha bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Nyuma y'uko rero FARDC irashe ku ndege y'abasivili ikeka ko ari M23, benshi bakomeje kwibaza uko ibi bizagenda ngo agahenge kemejwe n'impande zose kubahirizwa. Kugeza ubu ntiharatangazwa niba hari ababa baguye muri iyo cyangwa se muri iryo raswa ryabayeho. Gusa ntibabura. Reka tuzaba tubyumva mu yandi makuru. Yari Claude, iyi ni yacano nziza ibagezaho ibyo mukwiriye kumenya, amakuru meza yizewe kandi agezweho. Kanda subscribe, tujye tubana umunsi ku munsi. Murakoze cyane.